صباحی بجنا کلی و کلاکبن و تیش و گری توپا و لهمو سربانên gerekên Gorava û tişteya agirê Newrûzê û sersala Kurdî de hêne helkirin. Êre kelha kevne. Ev komela gence xwebexşên grûpê kela kevnin. Ew dumayîk berheviyên xwe dikin bo sibahî. Nûke ew mijîlî serêxistina meşxelên agirî ne bû çiyayî. Ewan bu ev sale zêdetirî 300 xetîran berhevkirîne. اما کو گروپی کلا کدنی خوب بخش ما تقریبا افساله نزدیکی 300 خطی رو حاضر کرین و تقریبا 300 توپا و 150 توپی دیش ما برونویت حاضر کرین و ما هندک سیلا رگو خدای دانوین که او سیلاش دهنت قوسک ما پیچه کری دی بنا قوس و ما گلک تشتکی جوانتر السال چوی دایا کری اشتلا دی نوروزه که دیار کهیم با همو ملت کرد و همو دنیوه. Helkirina agirê Newrûzê li Çiyayê Akirê bûye cihê serenca geştyaran. Lewra grûpên xwebexiş ev sale karekê ciyawaz berhevkirîne li salên borî. Bi wê yekê zêdetir xeml û ciwaniya Newrûza Akirê berçav bibît. وکی گروپی کلا کمنی 7 سال آمده کاریت خود کین بری یک تقریبا 3 تشتیمه حاضره و چندین خطیر و چندین تلیس و گاز و نفت و تشتی همو آماده کریا بو 23 نوکه توی مدبینی حالیا تشتیمه یه حاضره ام تبید نوکه ببین سری چای وانا خطیر و دونی و گازه خیر دانی نسری چای افروکه حاضرت خو کامل بکن السری چای Helkirina xetîrên agirî karekî asan niye. Pêtiviya helgirê xetîrê şarezayî hebit bu hindê dîmenekê ciwan diyar biket û her wiha ziyanê bi dewroberên xwe negehînît. Akirê her sal dibîte binceqa Newrûzê û rêjeka zûra geştyaran li derve û navxwe qesta Akirê dikin bû dîtina dîmenên ciwanên Newrûzê. Nexasme yên bejna kelê û kelha kevin. İsmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayî Badînan, Akirê.